Darxistina zarokan ji keşûhewaya cengê û nêzîkirina wan ji yarî, stran û çîrokan di nava pirtûkxaneyekê de bû navnîşana çalakiyekê ku ji baltora asoya nûçeyan û bi hevkariya pirtûkxana kafeya Bindarok hatibû birêvebirin. Di nava vê çalakiyê de çîrok bi her du zimanan Kurdî Erebî ji zarokan re hatin xwendin. Serperiştên vê çalakiyê dibêjin li darxistina çalakiyekê di nava pirtûkxaneyê de zarokan pêtir mijûlê xwendina pirtûkan dike, ji lewra jî wan ev cih destnîşan kir. الجير نافي كليلكن اسو و بنداروكي دور جي جنگي ما خواستم في چالاكي الدار بخم براستي ما بس تاميا سركه جيجي او بو وك ما في وازاروكاي كود جيهانا خويا تايبد دبن او جيهانا موزيكا ستران يعني ستران ديلان تشيروكن تايبد كو زاروكي سوريا افچند سالد روشا شردنا دناف نوچين كشتنه دنا جبر ام وازاروكا بچكي دوري في جوي بكن ما خواستم في چالاكي الدار بخن يعني الجور كارينا ما يعني دمكي وگرن وجي هانا خويا تايبت جبلي خوندنا چیروکان ستران دیلان هروها رسم جی دناوا وی چالاکیه ده جی گرتن زاروک جی ین کو بوجارا یکم بجداری چالاکیه که هف آوا دبن کیف خوشیا خو آنین زمان ناویم بيريا وهم هاتن بير مقصصة خوند كيف هات مرقصين محمود شتاكر. اليوم جينا هون لعبنا انبسطنا ورسمينا رسم وقرأنا قصة. د درێژایی 8 سالên krîza Sûriyê de yên ku pêtir bi bandor bûne zarokin. Lewma jî berdewam pêwîstiya zarokan bi çalakiyên hevava heye. Rêxistin û saziyên mafê mirovan bi taybet ên ku giringiyê didin zarokan çiyên nêvdewletî yan jî xwecihî bin li herêmê kêmasiya wan di vê çarçoveyê de heye ku kêm caran çalakiyên wisa li dar dixin. Candar Şernexî taybet bo programa Beyanî Baş Kurdistan, Kurdistan TV, Qamişlo.